predstavim čovjeka, profesora Mitrovića iz Županjca, koji se priprema da uradi spomen obeležje našim borcima, bez, aj sad da kažem, malo mešanja ovo kao što je u Lazarevcu, u ovoj kripti i tako dalje, i u ćelijama. I evo ja bih ga zamolio da nekoliko reči o tome kažem. Današnjim novostima se pojavilo to. A inače, ideja je stara. Upravo ovo što je gospodin govorio. A ja sam se rodio na tom mjestu gdje se srpska vojska povukla na desnu obalu Ljiga i Kolubare, pošto nisu mogli da se odbrane na Valjevskim planinama gore. Jednostavno, tražili su još neku prirodnu prepreku za neprijatelja i procenili su da u to vreme kad je bilo loše vreme, kad je bila velika i Ljig i Kolubara, velika voda u tim rekama, da će i to pomoći da se zadrže. Tamo negde, kad se i beleži da počinje Kolubarska bitka u ovom delu Srbije, pre počelo tamo u tim delovima, preko s leve strane Ljiga i Kolubare, borbe su počele 16. novembra na Đurđic, lakše pamtiti. Dakle, ali je već noć između 14. i 15. došla naredba ova od putnika, od vrhovne komande, da se sve armije, i prva, druga i treća, prebace na desnu obalu Ljiga i Kolubare. A tu su mjesta, gdje su se borbe vodile. Vi ste danas čuli ovdje, ako ste čuli Šopiće i ne znam, pa prema Lazarevcu. To je naravno namešteno zbog ove prilike sad ovdje, da se kaže Šopiće Lazarevac. U to vrijeme su, čitav taj ravničarski deo bio je poplavljen praktično. Tu se nije moglo ni proći i naša se vojska prebacila već, sve armije su prešle na desnu obalu Kolubare, kod Slovca gore, kod Markove crkve. Tu se prebacivala treća armija sa leve strane. Tu se prebacivo i Stepa Stepanović s drugom armijom, iako je zapravo naredba bila da Stepa ide na Beli Brod, da se ne bi dve armije zaglavile na jednom mostu, to je onaj most kod Slovca, između Slovca i Markove crkve. I tu je naravno, šta se desilo? Stepa na neki način prekršio naredbu. Stepa je bio ugledan vojvoda već i on je smatrao da, a general je bio treće armije, komandant Pavle Jurišić Šturm. A iako je Šturm imao pravo, tu Šturm je malo kasnio sa svojima da pređe, Stepa je krenuo pre, zaglavili su se i bio grdan problem. Većina prve i druge armije, treće i druge je išla, znači, onim pravcem od Mionice preko Bogovađe, pa su onda prelazili gdje je ko stigo. Najlakše je bilo preći na Kamenom mostu u Županjcu. A oni koji su došli na Beli Brod, tu je već bio porušen železnički most koji je bio metalni. Oni su pravili neki ponton, uspeli su preko tog pontova neke jedinice, ove koje su se raspoređivale dole od Turije pa na ovu stranu dole. Pomenuo si da je 13 dana bila borba na jednom, samo 10 dana bila na jednoj teritoriji, a po dan je trajala na drugim. Pa manje više.